Ndagira ngo munyemerere twinjirane muri aya makuru akomeye cyane ari kuvugwa muri aya masaha. Leta zunze ubumwe za Amerika n'igihugu cy'u Rwanda bari mu biganiro i Doha muri Katari, bari kuganira ku ngingo ebyiri: ikijyanye n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'ikijyanye no kuba bazana impunzi hano mu gihugu cy'u Rwanda zibarizwa kuri ubu ku butaka bwa Leta zunze ubumwe za Amerika, zikaba ariko nta byangombwa zifite byo kuhaba. Izi mpunzi rero zigiye kuzanwa hano mu gihugu cy'u Rwanda zikomoka mu bihugu bigiye bitandukanye, ariko nyine ziba muri Leta zunze ubumwe za Amerika batabifitiye ibyangombwa bibemerera kuhaba. Bityo rero bakaba bari kubiganiraho kugira ngo zizanwe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi bikaba byababaje leta ya Kinshasa cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ngubu Patrick Muyaya yahise anyarukira ku rukuta rwe rwa X arandika ati: ariko se ibi bizagenda bite mu gihe abahuza bacu ubwabo bajya bikora bagahura mu buryo tutazi bakaganira ku bijyanye n'igihugu cyacu kandi twakabaye turi hamwe nabo? Ati ibi ngibi rero nabyo turi kubikeka amababa. Bisa nkaho batangiye gutera icyizere Leta zunze ubumwe za Amerika kuri ubu zashyize imbaraga mu kurwanya uyu mutwe wa 23, aho bari kugenda babashinza abarenga abantu abasivile 319 ngo baba bariciwe muri teritwari ya Rucuro. Bityo bikaba ngo biri gutuma uyu mutwe wa 23 ushyirwa mu rwego rw'uko ngo arabarwanyi biterabwoba cyangwa se ari inyeshyamba ziterabwoba muri rusange, aho rero ngo zica abantu benshi cyane kandi ntacyo zibahoye. Ibyo byose bikubiye mu makuru tugiye kugenda tubagezaho, ariko kandi tugiye kugaruka ku magambo akomeye cyane yatangajwe na General Neva ubwo yabazwaga ku kibazo cye n'u Rwanda, aho yavuze yuko atazigera aba na rimwe inshuti n'igihugu cy'u Rwanda, ngo ko kandi intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo ikomeje kugirwamo uruhare rukomeye n'igihugu cy'u Rwanda. Ni muri ubyo rero ari kugenda atanga ingero, akavuga ati nk'ubu ngubu duhanganye n'ingabo z'u Rwanda mu bice bya za Uvira. Ati rero natwe ntago tuzigera dutanga gahenge n'umunsi wa rimwe ngo tureke kurwana n'uriya mutwe itwara gisirikare wa M23 kuri ubu ngubu ushyizwemo imbaraga n'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo byose bikubiye mu makuru tugiye kugenda atubagezaho. Ese Evariste Ndashimiye ko bivuga ko kuva ku munsi w'ejo kugeza magingo ngaya ataragaragara mu ruhame, aho rero bikekwa ko uyu mugabo yaba afite ubwoba bw'uko ashobora kuba ari kugambanirwa na bamwe mu bamwegereye. Nta bandi ni Reverend Ndikuriyo ndetse n'uwo bita Prime Niyongabo, akaba umugaba mukuru w'igisirikare cya FDNB hano mu gihugu cy'u Burundi. So murumva ko dufite amakuru menshi cyane tugiye kugenda atubagezaho. Turi ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 8 umwaka 2025. Tugarutse mu makuru yacu ya kabiri kuri uyu munsi, ni kuri La Defense TV. Aha rero uzajya humvira amakuru akomeye cyane, ibiganiro hirya no hino ku isi tuzajya tugenda tukugezaho ku mutekano, diplomasi ndetse na politiki, tuzajya tukubwira uko byifashe. Rero kugira ngo ujye ubana natwe biragusaba gukanda kuri subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikira aya makuru neza mu buryo bukoroheye. Ubaye utarakanze kuri subscribe byakugora kuzongera kunyumva. Twagiye rero twinjire mu makuru akomeye cyane y'urugamba ruri kubera no murasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko munyemerere duhere ku mirwano n'ubundi yabayeho muri no miss kuri no munsi muri iki cyumweru, ari nako nanabifuriza icyumweru cyiza shuti bakunzi ba La Defense TV, mwebwe muryango mugari wa La Defense TV. Ni by'agaciro kubana namwe, by'umwihariko ku bantu mwese mwakoze kuri subscribe, ariko nawe bayo utarayikora wayikanda none ahangaha, kuko ni by'agaciro kujya tubana neza muri aya makuru akomeye. Warakanze kuri subscribe birafasha, nawe bikagufasha. Rero ndabifurije kugubwa neza cyane aho muri hose, kandi ndabakunda neza cyane mwese muri mu gihugu cy'u Rwanda. Mwumve neza, mbaye ikaze mwese muri Leta zunze ubumwe za Amerika, muri USA nyine, abantu muri za Canada ndetse no mu Bushinwa, nabonye no mu Buhinde musigaye mudukurikira neza cyane. Amakuru akanyereka kandi ko na hano muri Tanzania, Uganda, mu gihugu cy'u Burundi, Kongo Kinshasa namwe muhabaye neza cyane. Nkomeza kubashimira by'umwihariko ko muri abantu b'agaciro, mwe mwese mukomeje kugenda mubana nanjye. So ndagira ngo rero twinjire nkuko nari mbivuze, ariko duhere ku mirwano ikomeye cyane yahuje bano barwanyi bombi barwanya umutwe wa 23. Nta bandi rero ni General n'ubundi Yakutumba ndetse n'ubita General Makanaki. Abangaba bari gucakirana ku buryo bukomeye cyane, kubera ko kuva mu masaha mu gitondo kugeza magingo ngaya baracyari kurwana mu buryo bukomeye cyane. Amakuru nabashije kwakira nuko bari gupfa bimwe mu bijyanye nuko ngo abasirikare bamwe
n'abandi badatabara abandi ngo kandi ngo hakabagaragaramo ubugambanyi muri bo. Barakekana yuko umwe muri bo gashobora kuba afatanye n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 urwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. Amakuru angeraho avuga ko urugamba rwatangiye ku isaha ya saa moya bikaba bigejeje amasaha nyine urugamba rukibona. Ngira ngo murabona yuko namwe aya masaha kabisa hamaze kuba hacya ku buryo bukomeye cyane. Hanyuma amakuru ari kungeraho arambwira yuko aba barwanyi n'ubundi atari ubwa mbere bahuye mu bijyanye n'imirwano barwana, ariko kandi bose bakaba bari kurwanya uyu mutwe wa M23. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda bitiza umurindi mu gufatwa kw'ibice bigiye bitandukanye byigarurirwa n'izi nyeshyamba za M23 bakambura nyine leta ya Kinshasa ibice byinshi cyane. Mu gihe bari kurwana bo ubwabo batumvikana, M23 yo ibikomeje kwavasa yifatira uduce tugiye dutandukanye. Kuri uyu munsi kuri iyi tariki M23 iri kurwana mu bice tugiye dutandukanye nk'agace kitwa Kaniora, na agace kaherere hano muri no territoire ya Walikare. Aka gace rero kakaba kabereyemo imirwano ikomeye cyane, aho rero M23 mu bice bya Zamaramba yagiye yigaruramo uduce tugiye dutandukanye n'ubundi hano muri zi axe. Amakuru angeraho aravuga ko M23 kuri iki gice kuri uyu munsi tariki ya 10 z'uku kwezi n'ubundi kwa munani turimo bongeye kugaba ibitero bikomeye cyane ku basirikare baba mercenaires b'Ababiligi babarizwa muri kino gice n'ubundi ikimanuka no neza muri Plaine de Ruzizi, by'umwihariko ahantu bita Kiriba, ariko bahereye ahitwa Runingo mo hagati neza mu isatere niho bamanukiye ngo baragenda bagaba ibitero bikomeye cyane ku bacashuro, aho bikomeje kugenda bivugwa yuko abana bacashuro bashobora kuba banaraswa bagapfa ariko imirambo yabo ntigaragaye. Aba bazungu bazi gutabarana ku rwego rwo hejuru cyane, ku rwego rw'uko niyo bamurasa ari umurambo bagomba kumucyura uko byagenda uko ariko kose. Ntago ari nka Wazalendo yo zibonye bikomeye bo ubwabo yanakemera akarasa mugenzi we kugira ngo abone uko arokoka. Mu gihe umusirikare ubundi wanyawe aba agomba kurinda mugenzi we kugira ngo adakomereka cyangwa akangirizwa bimwe mu bice by'umubiri byiwe cyangwa se akaba yanaraswa agafa. Abangaba rero bobo babagenda bitana ba mwana. Hanyuma aba mercenaires biravuga ko bakomeje kuraswa ariko imirambo yabo ikarigiswa igahunzwa, ariko kandi bikavuga ko nanone M23 uyu munsi nanone yongeye kwigarurira agace Karuningo mu buryo bukomeye cyane. Akangaka rero kandi kakiriba gasigaye karasumbirijwe ku rwego rwo hejuru cyane, kuko abacashuro bamanutse barenze ibirometero bigeze kuri 2 berekeza mu muhanda uvano Kiriba ukomeza za Sange, ariko basubira muri Plaine de Ruzizi berekeza muri Uvira. Amakuru angera akavuga ko ari bitero bikomeye cyane karundura bagabweho n'uyu mutwe witwara gisirikare wa M23, aho rero babigabweho mu masaha mu gitondo kuva ku isaha 11 za mu gitondo kugeza amasaha mu kanya gatoya saa 6:07 nibwo byari bibaye neza urugamba rwari rumaze kuba rukomera mu buryo bukomeye cyane. Hanyuma ndagira ngo mbihere nanone andi makuru akomeye cyane. Aba mercenaires bahunze birukanka ariko bari gushinza ubugambanyi bukomeye cyane ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ngo niba tari abarundi ngo nabazarendo. Abarundi rero nabo bari gukubita ngo nitabyara kimasa irabyara inyana. Ahanga rero bikaba byakomeje kugenda bifata indi ntera. Abasirikare b'u Burundi nanone mu bice birimo Ruvungi, Katogota, Bwegera no duce tubarizwamo kuri ubu izi ntare za Sarambwe cyangwa se uyu mutwe wa M23. Aba basirikare b'u Burundi kandi nanone ngo bagabye ibitero bari biteze yuko bashobora kuza kwirukana abana barwanyi ba M23 muri axe n'ubundi bigaruriye, ariko izi axe zikaba zabaye ikibazo gikomeye cyane ku buryo kwigaruriramo iduce byongeye bikaba ibibazo byananiranye byamaze kuhinduka ibindi kubera yuko ibitero byabayeho byasanze ngo abarwanyi bitwara gisirikare ba M23 barwanyi ubutegetsi bwa leta Kinshasa ngo ubwo bari batuje bameze neza cyane mu gatondo ka kare ngo batungwe n'amasasu avuza ubuhuha, aho rero bagabweho ibitero karundura n'aba barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa. Ariko bino bitero byabayeho n'ubundi bikaba byasize hubwo M23 ibakubise nk'ubu ngubu Ruvungi, Bwegera ututwara uduce tukigaragaramo ibitero kuri ishuro ejo cyangwa ejo bundi mushobora kuza kwisanga hatakigaragaramo urugamba cyangwa se hatacyumvikanamo amasasu bano barwanyi ba M23 bamaze gushyira ibintu ku murongo. Ibi kandi bikomeje gufata indi ntera mu gihe leta Kinshasa ikomeje gusuka amatangazo menshi cyane avuga ko uyu mutwe witwara gisirikare wa M23 ukomeje kugenda wigarurira ibice bigiye bitandukanye, dore ko iyo bari kwandika bavuga ati AFC M23 RDF ngo bakomeje kugenda bigarurira ibice n'ubundi bigize uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho kuri ubu ngo territoire ya Walikare territoire ya Walikare nayo ndayigarukamo mu kanya gatoya. Nari nshatse kuvuga territoire ya Uvira. Territoire ya Uvira ngirasumbirijwe ngo mu minsi mike yangishobora kuza kwigarurirwa n'izi nyeshyamba za M23 ngo kandi territoire ya Walikare nimwe muri territoire zikomeye cyane ndetse zinafite uruhare rukomeye cyane mu iterambere ry'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko intara Sud Kivu ndetse n'iya Kivu y'Amajyaruguru ni zimwe mu ntara zikungahayemo amabuye y'agaciro cyangwa se zifite munsi y'ubutaka hanini kubera yuko ariho abazungu benshi baza gukura amafaranga. Akaba ariyo mpamvu nyamukuru baba abanyamerika baba
Abashinwa baba abanyakanada baba ababirigi bakomeje gushyira imbaraga nyinshi cyane ku bijyanye n'uru rugamba rubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bakayirangije aho bakakomeje kugenda babitiza umurindi. Nk'ubu ngubu M23 iri kurwana ivuga ati n'ubundi byarangiye, ati ntacyo tukiri cyo, ati kuri ubu niba bamaze kutwita umutwe w'iterabwoba, ati tayari amahanga agiye guhagurukira kuturwanya. Niyo mpamvu amatangazo menshi ari kujya sohoka ari kwibasira zino nyeshyamba za M23 ziharanira kwishyira kwizana zirwanya ngo ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. Ibi ngibi rero ngo bikaba biri muri bimwe bituma bagira izindi mbaraga zidasanzwe zo kwigarurira ibice bigiye bitandukanye, ngo byibura ngo bazihagarareho baramaze gufata umujyi wa Uvira, bavuge ko batagomba kuhava, ngo ibyo bakora ibyo aribyo byose, kuko bo nk'icyo barwanira ngo batagamije kwica abaturage, ngo ahubwo icyo bagamije ngo gushyira umutekano mu bice n'ubundi bibarizwamo bano basivili. Nk'ubu ngubu batanga ingero bakavuga ko ari impunzi zirenga miliyoni zingahe zose zahunze, aho rero zahunze imirwano yaberaga hano mu burasirazuba ndetse n'ubwicanyi bugiye butandukanye bwagiye bubakorerwa, aho nk'ubu ngubu FDL zifite operasiyo zikomeye cyane zo kugenda zica abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi nta numwe basize. So munyemerere tugiye kwinjira muri amakuru akomeye cyane by'umwihariko ajyanye na jenoside ikomeje gukorerwa abaturage mu bwoko bw'abanyamurenge. Ndagira ngo rero tuyatangire. Twinjiye twanatangiye nta kabuza. Amakuru ari kungeraho aravuga ko nanone bano basore batwirwaneho nabo barahiye bakanasinya ko batazigera batererana ubwoko bwabo bw'abanyamurenge. Bakomeje kugenda bashakishwa ku rwego rwo hejuru cyane, bashakishwa n'imitwe yitwara gisirikare, harimo umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, harimo umutwe uyobowe n'umugabo bita yitwa Ngoma Nzito. Uyu nguyu rero ufite abo bita babirozi bishambuke. Abangaba rero nibo bagerageje kugaba ibitero bikomeye cyane hariya mu bice bya Zamukeke, Rurambo ndetse n'utundi tu axe tugiye dutandukanye tubarizwa neza hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko hano mu ntara ya Sud Kivu. Amakuru ari kungeraho aravuga ko bano barwanyi ba M23 babaye bakibibona, bamenya neza ko ibitero bigiye kugabwa kuri bano baturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Baravuga ati niba turwanira abaturage, ati dushobora guhara byose ariko tukarengera umuturage. Niyo mpamvu bagiye ngo nta mikino. Icyo bakoze rero ntago nakibasobanurira ngo mucyumve cyangwa se ngo mubyumve neza mubyiyumvishe, kubera ko ubu tuvugana amasaha FRDC Wazalendo ababyeyi babo bana bari mu marira, kubera ko baje kwisanga muri ambush zikomeye cyane zateguwe kandi zigashyirwa mu bikorwa n'izi nyeshyamba za M23, nanone kandi bafatanyije n'aba basore b'amadubu cyangwa se abo bita twirwaneho. Nabo bakaba bamwe mu bari bafite projet cyangwa se bari bafite gahunda yo kuba bakigarurira n'ubundi bimwe mu bice bigiye bitandukanye bigize kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko imurenge iwabo bakarinda intambara yahagera, dore ko bigeragejwe kenshi kwicwa kw'aba baturage mu bwoko bw'abanyamurenge, kugeza ubwo abarenga miliyoni zingahe zose bahunze bagahunga intambara ibera muri zira axe, kandi bose bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ngira ngo murabizi mu Rwanda barahari, Uganda barahari, Tanzania barahari ndetse no mu Burundi barahari, hanze yo na za Amerika na za Canada n'andi hose hirya no hino nta nuwajya ngo habure umukongomani, by'umwihariko mu bwoko bw'abanyamurenge, dore ko bagiye bahunga mu bihugu by'isi bigiye bitandukanye. Amakuru ari kungeraho kandi aravuga ko bano basore batwirwaneho bamenya amakuru yuko bashobora kuza kugabwaho ibitero na bano babirozi bishambuke, by'umwihariko bayobowe n'umugabo bita Ngoma Nzito. Aho rero M23 bahise bahamagariza ku bwishi, ati mugire muze mudufashe mudutabare, ati kuko turabona dusumbirijwe n'ibitero karundura bishobora kuza kutugabwaho, by'umwihariko bya coalition. Aho rero bintu bishobora kutubera bibi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ntabyo gutinzamo rero izi nyeshyamba za M23 nazo ku kijyanye ngo n'umuturage babyumva vuba, ngo nago bakumva umuturage utaka ngo bareke kujya kumutabara. Amakuru ari kungeraho rero aravuga ko bano barwanyi ba M23 bagiye bakinjira muri zira axe, aho rero bakomeje kugenda bagira gute, bakomeje kugenda bakora akazi gakomeye cyane mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Amakuru ari kungeraho aravuga ko kandi ibitero bikomeye cyane by'abarwanyi ba M23 byahise bizamuka, n'abasirikare basanga hafi ngo 602 ba M23 bazamutse muri zirace z'imurenge, aho ngo bagiye gutanga rapport cyangwa se ubufasha kuri bano barwanyi batwirwaneho, ngo bakaba bahise bakora icyitwa ambush ni ambush karundura yabayeho n'ubundi yabashije kugwamo abasirikare b'u Burundi bageze kuri 4 ndetse n'abasirikare ba Wazalendo bageze kuri 6. So ngira ngo ibyo birumvikana ko bikomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ndagira ngo tuve muri izo axe
munyemerere twinjire muri Walikale Centre indani kwa ndani tubabwire ko ibikoresho karundura drone za kamikazi za MV3 zamaze kuba zishyushywa ku rwego rwo hejuru cyane, aho ibitero karundura cyangwa se ibiteguro biteguwe bishobora kuza kugabwa kuri bano barwanyi ba M23 bikaza gutuma n'ubundi hari ibice bimwe na bimwe biza kwigarurirwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo rero bikaba bimwe mu byakomeje kugenda bifata indi ntera, aho rero kuri ubu abano barwanyi ba M23 bakomeje kugenda bakora iyo bwabaga ngo barebe niba bakigarurira zimwe muri axe n'ubundi zibarizwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo byose rero ndumva ko ari ibintu byumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako ko byakomeje kugenda bifata indi ntera. Ndagira ngo mbabwire ko kandi muri teritwari ya Rucuro nyuma yuko ku munsi w'ejo hafashwe abazarendo bageze ku 8 aho bari batekereje kuviyora abagore n'abakobwa bari basanze mu bitaro byariya muri Rucuro, bashaka kubasambanya ku ngufu ndetse bakanabakorera ibyafurambi, ariko nundi biza kurangira izi nyeshyamba za M23 zihagobotse baza rero kubatabarira bugufiya bano bazarendo icyo igitekerezo cyabo ntibakigeraho cyangwa se ibyifuzo byabo ntibabigeraho. Ibi rero bikaba byababaje cyane ngo bakaba bagarutse kugaba ibitero bikomeye cyane kuri M23 hano neza muri sheferi ya Buwabo hano muri groupement n'ubundi ya Bambo. Anga rero niho hagize gute hagiye hasa nkaho haberamo izo amskade zose ndetse n'ahitwa Katsiro ndetse n'abita Reya. Anga rero hakaba hagiye haberamo imirwano hose. Ngira ngo rero birumvikana ko ibintu byakomeje gufata indi ntera muri Rubero naho mu bice Kasuo, Kageri ndetse n'Ndurumo tunce tugiye dutandukanye dukomeje kumvikanamo urugamba. Nitwa Pacifique, iyi ni La Defense TV. Ndashimira buri wese wakanze kuri subscribe, ni by'agaciro kujya tubana namwe mwarakanze kuri subscribe. Je nitwa Pacifique, mukomeze mugene mubana natwe amakuru yacu nakagaruka. Bye bye.